umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga ndetse n'iby'iterabwoba nakubwira ko Venuste Nshimiyimana ubu nibwo arangije gusoma icyemezo cy'urukiko ndetse mu rubanza rwa Madame Yvonne Damange Iryamugwiza yaregwagamo ibyaha bitandatu byo guteza imvururu cyangwa imidugaro mu Rwanda yashingiye rero ku ngingo nyinshi z'amategeko kuri buri cyaha ibyaha bitandatu byose nta na kimwe igeze amugira umwere yavuze ko byose bimuhama ariko nkakubwira ko ni ibyaha nk'uko wabibwiye abakurikiye radio y'Ijwi ry'Amerika bikomoka ku magambo Madamu Damange Iryamugwiza yatangaje ku muyoboro wa YouTube amwe muri ayo yagiye agaruka cyane ntaho yagiye avuga ko leta y'u Rwanda iyobowe n'agatsiko k'amabandi yibasira abarokotse jenoside ndetse akavuga ko inzibutso za jenoside zimeze nka butiki imibiri y'abarokotse jenoside iri mu nzibutso ngo ni nk'ibicuruzwa ibyo byose rero umucamanza yabisesenguye avuga ko bigize ibyaha ndetse biri no mu kiswe impurane mbonezabyaha n'impurane mbonezamugambi ahita amukatira imyaka 15 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 2. None icyo cyaha Madame Damange Iryamugwiza yahamijwe n'urukiko gishobora kujuririrwa? Ibyo ni ibyaha bishobora kujuririrwa nk'uko bivuze cyangwa rubibajije ariko nkibutsa ko nanone kuba yajurira ni kimwe no kuba ataraburanye n'ikindi. Madame Damange Iryamugwiza urubanza rwari rwategetswe ko rugomba kubera mu muhezo ariko Madame Yvonne Damange yanze kwitabira iburanisha ndetse no banyamategeko be ntabwo bari bahari no kuvuga ngo urubanza rwabaye nubwo rwari mu muhezo ariko ntabwo yigeze yitabira iburanisha kuko yavugaga ngo inteko imuburanisha irabogamye ashaka kuburanira ku karubanda. Nkakubwira ko amagambo yatangiye kuyavuga ku muyoboro wa YouTube yari yarise n'izina rye witwaga Damange kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ndetse no kwa kabiri ari nabwo yatabwaga muri yombi. Kugeza uyu munsi rero ubu tuvugana ndi ku rukiko ntabwo ndamenya abamwunganira yaba Maître Felicien Gashema ndetse na Maître Brice Bikotwa niba baza kujurira ibyemezo by'urukiko bikubiyemo ibi bihano by'imyaka 15 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 2. Ubushinjacyaha bwari bwamusabiye gufungwa imyaka 30 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 6. Mukanya wavugaga yuko Damange yanze kwitaba urukiko kugira ngo aburane. Uyu munsi se igihe urukiko rwamukatiraga yarahari? Ndakumenyesha ko no rubanza nabonaga rwiganjemo abashinzwe umutekano bari no mu mpuzankano za polisi ndetse nanjye umunyamakuru n'undi munyamakuru umwe ndetse n'inteko iburanisha nta bandi bantu bari bahari yaba bamwunganira. Damange we ari muri gereza ahafungiwe. Nakubwira ko muri rusange nuko nguko abumva urubanza twari tumeze. Eric Bagirubusa Inyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda ndagushimye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Ndagushimiye nanjye Venuste Nshimiyimana kandi nkwifurije akazi keza. Tukivuga ku butabera mu Rwanda saa 10 ku isaha yo muri icyo gihugu urukiko rukuru rw'ubucuruzi Kigali rurafata umwanzuro ku bujurire bwatanzwe n'umuryango wa Rwigara usaba ko cyamunara yo kugurisha hoteli yabihagarara. Ibanki Cogebanque iratangaza ko uruganda rw'itabi PTC Premier Tobacco Company rwanya kwigendera Assinapol Rwigara ruyifitiye umwenda miliyoni hafi 500 mu mafaranga y'u Rwanda. Navuganye n'uwunganira iyo banki mu mategeko Maître Pierre Munyangabe ntangira mubaza ingano y'umwenda Cogebanque ivuga ko ifitiwe n'umuryango wa Rwigara. Nuko byavuzwe mu iburanisha tariki 12 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka Cogebanque yandikiye umuryango wa Rwigara yubwira ko umwenda ungana na miliyoni 489 928 n'amafaranga 199 niko ingano y'umwenda yanganaga mu kwezi kwa mbere. Ko rero mubizi n'ubundi nyuko zikabarwa ariko uyu munsi ntabwo nababwira umwenda nyirizi ungana gutyo kuko ugenda wiyongera nko mu masezerano baragiranye
barabyemeranyijweho. Ariko uyu munsi ndababwira situation yo mu kwezi kwa mbere 1,489,928 n'amafaranga 199. Iyo niyo situation mu kwezi kwa mbere. Mwenda wa PTC wanganaga icyo gihe. Ubwo ni mu kwezi kwa mbere miliyoni hafi 500 umwenda PTC yari ifitiye Cogebanque. Aho ngaho ntabwo mwashyizeho inyungu zishobora kuba zariyongereyeho muri aya mezi 9 ashize. Ntabwo nazishyiraho ko ntabwo nazivuga sinazimenya. None uwo mwenda wose wa miliyoni hafi 500 uturuka he? Icyo kibazo ntabwo turakiburana, nta n'urubanza singanarutegura rujyanye n'umwenda, ndacyari ku kibazo gusa kijyanye ni no guhagarikisha cyamunara basabye urukiko. Ibindi ubwo tuzategereza hari igihe cyajyo nikigera tuzabibasubiza. Murakoze cyane kutubwira ibyerekeranye n'uyu mwenda, kubera ko wa mugani w'Abanyarwanda ni hano ruzingiye, kubera ko tuvugana n'umuryango wa Rwigara, wa nyakwigendera Rwigara Assinapol, twabwiwe hano ku Ijwi ry'Amerika ko bafite ibimenyetso byerekana ko nta mwenda bafitiye banke. None ayo mafaranga miliyoni hafi 500 muvuga, kandi umuryango wa Rwigara uvuga ko ufite impapuro mwawandikiye muvuga ko nta mwenda ubarimo, none ayo miliyoni hafi 500 muvuga aturuka he? Nk'uko nabibabwiye, icyo kibazo tuzakiburana mu rubanza rw'imizi PTC yatanze, twaba twihanganye turetse kugira icyo tukivugaho. Ariko izo mpapuro nk'ubunganira Cogebanque, impapuro zigaragaza ko nta mwenda kwa Rwigara bafitiye Cogebanque murazifite? Ko nta mwenda? Oya, ntabwo ari byo. Ibyo byaravuzwe, kandi ngira ngo ejo icyo kibazo ko cyavuzwe mu iburanisha twakoze, nacyo kizagira ngo aricyo bazakivugaho. Twakwihangana gato tugategereza icyemezo cy'umucamanza. Mwaba se mufite urupapuro rugaragaza ko PTC hari umwenda ifitiye Cogebanque? Nibyo rwose, izo mpapuro zose zirahari, ndetse nabo barazifite, bazishyikirijwe na banki, basanzwe banazifite. Maître Ari Pierre Munyangabe, ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya muhaye Ijwi ry'Amerika. Namwe ndabashimiye cyane kuba mwafashe umwanya wanyu kugira ibyo mubaza kugira ngo ibibazo bisobanuke neza kurushaho. Murakoze. Uwunganira mu mategeko umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara mu rubanza uburana na Cogebanque, Maître Janvier Rwagatare yabwiye Ijwi ry'Amerika ko afite impapuro zerekana ko Cogebanque yanditse ivuga ko nta mwenda PTC, uruganda rw'itabi rwa Rwigara, rufitiye iyo banki. Uwo mwenda ni uzaburanwa muri fond. Ubwo rero urumva twaba tugiye kwantama fond, kandi tukiri mu mareferi. Maître yitwa Maître Pierre Ari Munyangabe yambwiye ko umwenda umuryango wa Rwigara ufitiye banke ungana na miliyoni 489 n'ibihumbi 928 n'N199. Uwo mwenda namwe murawuzi, mufite impapuro wanditseho? Kandi twebwe turegera yuko uwo mwenda utabaho, kuko dufite impapuro banke yandikira Premier Tobacco yuko uwo mwenda warangiye kwishyurwa. Izo mpapuro murazifite? Turazifite. None se ko Maître Munyangabe ambwira ko izo mpapuro zigaragaza ko nta mwenda mufite, ko izo mpapuro zitabaho? Twe turazifite, ariko ku buryo mwazigaragariza umucamanza? Za Cogebanque none se ntitunazigaragaza ahubwo mu rukiko. None se Maître Rwagatare, ko nabajije Munyangabe akambwira ko uwo mwenda muwufite, kandi ko batigeze na rimwe babandikira babwira ko nta mwenda mubafitiye, izo mpapuro ninde wazanditse, ninde wazishyizeho umukono? Ni Cogebanque rwose, ndazifite. Ku buryo wakoherereza n'Ijwi ry'Amerika kopi tukazibona? Ibyo nababwiye ko bizaba, ariko ibi bitakiriho, kuko icyo gihe tugiye kuburanira na Munyangabe noneho ku Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rirabafasha gusobanura ibintu uko biteye. Nkubwiye yuko nzifite yewe. Janvier Rwagatare, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Okay, merci. Nibutse ko umwanzuro w'urukiko utegerejwe uyu munsi saa 10 ku isaha yo mu Rwanda. Ibi biganiro byombi by'aba banyamategeko